Bana, kupitia Jamii na Maendeleo TV tunapiga story na wazee hapa. Tuko msibani kwa Sister Priscilla na mkubwa ana jambo la kuongea siku ya leo. Asante sana. Nashukuru sana pia. Na mimi nitasema mlingala. Tukumisi Nzambe toremese Nzambe mingi na ndenge makamatanga banda ibandeti na suka. Ilo ko pese so mo pasi mke journal le na tongo to la mwito moni mbula nga ko beta me ba to samli ato pia kimia leki to kundi ser na ndenge ya kimia. En tout cas so comme na place so eza place moko pesa ba to leçon pesa so leçon mingi fo to kanza place to sali no nyonso mesuka na ngwe bakake ozana bomengo ozana bloke belebele bambongo mituka banda ku mesuka na ngotango komawa pesa ka pasi mais ya koloba mingi zate na remeseka Nzambe ndenge kimeleki to kundi ndo katsa ite mbule ko beta me mbule be en tout cas eleki nango ndeki bien Nzamba zolokumu ndibota pesa na kimia Nzamba pambola bango. En tout cas nashukuru sana na Giyote Kisilipita tukatulizika mtoto mzuri sana asubuhi tukana waza kabisa jua mvua me tunaona mvua kabisa tuliomba kanisa gisi pasa na omba kila kitu mvua inapita tunazunika sana tunashukuru sana asante sana. Okay. Mkubwa Dave King labda ana jambo la kuongea kuhusu siku ya leo. Najua ni siku ya huzuni sana lakini lazima tusikie wakubwa wanasemaje kuhusu siku ya leo. Tunashukuru kwanza, pole tena sana kwa familia inapoteza dada yetu, mdoko wetu, cousin wetu. Antuka ni jambo la kuleta huzuni sana kupotesha kiana kama ule. Antuka nitupatia sisi yote huzuni kabisa. Tunamwombea Mungu ende vizuri na tunasema tena pole kwa familia inapoteza dada yetu. Tunasema pole antuka hatuna na mingi ya kusema, maisha ya sisi wote ni njia ya sisi wote. Antuka tunashukuru tu Mungu kwa kutupatia na pumzi. Tunaendelea tena na maisha. Sina mingi ya kusema, asante.